When I was bank of Valaji, a be my diva mark bona de mark blocho, Dr. Kwame Nkrumah project you would be a war. A lego messinam de abe webe a duome towe metum pongo better do. Had ever me bebe ma cho Dr. Kwame Nkrumah a dog or do tell. When your bandits claim PPA kumilo politician only me a feel a yili bobo. Maga black and you may diva mava mojimava politic vo a wabe. Duncan William Blonya debe ejebe mi wo national coalition wabe national union movement is enough ojebe mi apete mi support hadebe dibe yakodo cover duome Kwame Nkrumah pe agenda ya cover na me vodi kula chede anyene at least ejebe mi le eya na be do ayi ngogbe yakomi fon mi atoko nyebe mi adesku mi akọ agbane da sia no dodi emene do dona wa pe wona ba wodo eya ma dibe ma biawe mi antokpo duome da Shatawale Blonya den chobere. Ghana is a village. In fact, it's a cottage. Nyatefe. Vaidoda of Fankokle barrier, Taifa area, Meona Quada, Domikwa Benya, Port train 21st century. Da. Milen Gogbe Yalo, Milen Beva, Miatowe. Ghana Union Movement. Nyemedibema or politics of Wabe. Ejebe mile dete. Ne doneva Kwame Nkrumah pe do me at least motorway wo da den anya mi mile so zole ile gbogbo we are not complaining akoso boy mi wo eya mile ile gbogbo mi atowe we need to industrialize the country na mi tasi agbale mi akọ agbale anodo di ano ya mene wu ameka wu do na apene wo na podo awo mi na mi cho enya ila si ma blondi ya ma avele anya ma di mama ga gbolo anya be bon nemile mawuyo alo mile Yesu Kristo yore menya che alo gbogbo ka yo mile be mawu ple Yesu Kristo ame yo fete no concert dele obo solme ho mere o me kpo nyanu ile jojo nku vuna na me okpo no eto vu na me amofo nu ple gbewe elego me senamde vonya ime dibe magbo anya bere Yesu Kristo ma va we na mi o ma dollar de ke ma cho jifo ava we na mi o mi anto awe afe wanyo mi wu Kwame Nkrumah moto we ya ko mi le sosova sedegbe wo akoso boy ma wo ka eva we na mi eya ta me no gbogblo america me ga cho be menye von awo kanka nya mi obe ya Kwame Nkrumah le subo vo e wo duo me vivi na Ghana towe mi ho Yesu Kristo zon ya mi zufia fito sol me ho me kula cho le mi afi elego me senamde ye ma fonu bo enya ila si ye ma gblo nya bere ejebe mi cho na mi wonu ya de amegbetoji mi wonu ya de amegbetoji ejebe mi cho mi foin e kama mi le Ghana yo be Christian nation Egypt yinye devil nation yo ko fia onye be fuma mi atogbo novai ya ko mi afsi ko fia duome sigbe ko yovova mi agbola Africa over ko emi ko fia mi ape de ko nuwe o ko mi ko fia de ko nuwe yana le fuma le solime ho me le mawuyo le Yesu Kristo yo gbe siagbe 5 days 3 days 24 hours ama wo le yovo de bia sebere sigbe mi no solime de da ya mi ho Yesu Kristo ko duro deta mmele go me seu vo bishop we pe sofo e o me tun bona de ke ko fi abede me no glo bede no pote fe sikale no to pote fe mi ato ne mi akokpo ngogbe dede ya mi dasi mi ko mi asi ko fia mi adedu ko no we ya mi le duo mere ya o le mi afi zakle kali mi le ngogbe ya lo mi le megbe yi ma bia wese na nye vunchu de mebere menye veto menye ebulawo awo ni mele gbogbo anya be national union de mi a supporti na mi akpongo gbedede hade do you be you akovata at least na Kwame Nkrumah pe factory o dasi da de bale MPP play NDC le o plimida na me dasi project da de am MPP ma va wodo na MPP se dasi NDC ma we mi le ngogbe ya lo mi le me gbeva Dr. Kwame Nkrumah pe project yo cover name at least a doma o factory ma wa nyore me ho se be Ghana akpon ngogbe dede edo avadu kome ma kwa agbara no chacha na microfinance de never ho ga kodu aw enya so la sinyema mi na mi avu mi apa susuo me bia jogbanyo na me sia we
you.